Haji ya kak, boleh tapah tegur bini kene ani babu. Gilo muna kelampian ngak ria ustad. Bulan ni kene nyugu kancanang kok ngarabina kan. Coko codok gila bi kerosin coko hula bulan kene. Mun pelekek bene bi tolang aja ceren ru. Tolang napa sini kene lo? Gereng. Magene kene mun nyelet. Nah langkong kerosin. Udah gelak kaki tak tahu. Makir aja mun tak masuk. Bak pelekek maksudnya buk. Korang. Ayo mun korang. Pernah beda janda pirang bek nganggur dina. Aja gelak ada ngulin tak kok kabin tu kok ake deki. Nah? Nyanyi. Aji ya kak. Pero aja kiamat, cek penceramah suruh nyanyi. Kalau memang betul kamu cinta saya, sudah tentu aku rela menerima. Asal jangan dimain-main, asal jangan dibohong-bohong. Demi Tuhan saya berjanji. Tadi kuntilanak nyanyi nih. Jadi jadinya ada pemulai ada ayat. Langkong kerosin. Jangan. Jangan ngaku tampan. Kalau kau belum menikahi janda pirang. Memang Khalil Yasin mukanya pas-pasan, tetapi janda yang naksir sudah 3 orang. Oh, cak aku pak. Ada kok ngeter atau kok mulai lagi toko nih bapak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa bati'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada.
Al-ayah sadaqallahul azim. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh. Secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadrat Al-Mukarram Kiai Haji Busiri Ali Mufi sedari Pondok Pesantren An-Nuqayah. Dek selerana betul kaula amul jangki, betul kaula hormati. Ajunan semulja Kiai Haji Ahmad Hanif Hasan. Si meskipun lebat voice ajunan nyempataki molang cik puru. Matta'anallahu bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid darain. Ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Husin Amir, ajunan Kiai Haji Muhammad Faizi, ajunan Kiai Mustafa, Kiai Haji Ghaffal Ar-Razi, Kiai Haji Mukri Abduh, Kiai Musahara, Kiai Zainul Harir, Kiai Haji Fakhiri Al-Haq Suyuti, ben setuju kiai selain tak mungkin tenkulah nyebut satu persatu karena Kak Dinto terdata sekitar 9 ekor guru serabu mana bi pemarih cuma kenging nyebut asma deki bekto nak tada tapi dek setuju para guru sehadir meskipun badan kaula tak nyebut satu persatu dek setuju ajunan sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat badan kaula dek setuju para kiai seampun alingki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat ajunan semulja Bapak Misbahul Munir selaku pemangku tisapor depor, sahibul manzil wa sahibud dakwah, ajunan Kiai Muhammad Shadiq beserta seluruh jajaran majelis keluarga, ajunan Kiai Muhammad Rozin MZ beserta keluarga, tercukan ajunan Kiai Zubairi beserta keluarga dek seteja ajunan beten kaula ngaturaki ta'zim dan hormat saraja raja epon dan seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir, wali santriwan dan wali santriwati tanpa terkecuali dek seteja ajunan beten kaula ta'zimi dan beten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul ja'ki Allah. Jam'iyah solawat Yassir Jam'iyah solawat Yassir ben seteja sehadir muhibbin simpatisan dek seteja ajunan semoga beten kaula beni cuma apolong epor depor tapi pakuna epa polong dalam keadaan kenging ridho Allah sampai ke akhirat. Allahumma alhamdulillah summa alhamdulillah. Melemangkan merupakan nikmat luar biasa, nikmatul ijtima. Benten kula luar biasa merasa sangat tersanjung ketika melembangkan gula ekalungi kembang motor sekelangkong keng tak langkong youtuber fotona deki cek kembang aja penorok takut nyengku mate gula karena yang India mun ibri kembang dai almarhum tapi bunten cak gelak wong nika saanggobai nika tak meredu jam sing ngangkit nika mantur Allah semadisa kula mangken nika salah paringi kembang paringi piagam pak se paling cek anu naga pikiran kula paringi kalampi kula bunga meskipun kira pikiran kulan ukurna raja gelu cek kula tanang kula elang kari konco ngeto neka kula sesase mulia deki neka. Mun pah kula gelak mangkata kalampi pote mulai kalampi ari tak bagi masuk kamar kok tene.
Keng menteri tak tanggung ngejawab dina asatin. Terus sekalangkong ten gula bergelak kiri pikiran mak bisa cek raja na kalam bini yang gula. Padahal ukur nanika ampun lestari atanya kan bini mak bisa kelero. Dan gula uning jawab pernah ketika afutu asarang ternyata kerosin rasa pernah coklat. Berarti ding kerosin saya bagi gula nika. Debah repot pun kedua kerosin saya bagi maki cokocok gula tak bisa aja uap gula. Manglo kalau gula tergelat terbit kerosin. Kanang ke gula. Maru mangke gula pidatu kala gentang. Ya lo apa lah mari sogok kalam pilo ala benar kok. Alang kong kerosin. Jangan ngaku tampan. Kalau kau belum menikahi janda pirang. Memang Khalil Yasin mukanya pas-pasan, tetapi janda yang naksir sudah 3 orang. Oh, cak aku pak. Ada kok ngeter tak kok mulai lagi toko ni bapak ni. Orang kaya entar kan pada beri kelampit anu bulan ni. Terus kelangkong nika kocak yang barengin kelampit salin ni. King salin ni tengah jalan tak kau tak nyapuk gula-gula. Bikin ubah yang haramnya petal di tengah jalan gula. Nanti dia buka-buka di kita kau tak nyapuk dia kok. Yelah abang tengah jalan gula-gula ni. Kalau sekelangkong mencer apa boleh lah. Okey, sekelangkong. Bejak nyorot dikit labu. Ni kamu tata krama na santri luar biasa nyorot. Ni kebedaan antara orang maka ada akhlak dawuna gelak kerosin sareng kiai saya nyambut bahwa akhlak kudu ebak ada ki. Makanya jawab ulama waj'al siapa gelak. Mau nyimak lebih lagi. Apa gelak bulan erat juga. Nah, pun tentang apa ni kak? Tempong kini gelu anguk raja gelu. Mun raja gelu ni kening ketok dikini. Mun kini gelu nangkin minta boleh kak kantong gula. Cak ada foto tok benar. Saya pernah kita tempon angang aja. Saya sampai kiamat angang ngadoknya. Foto boleh. Yes. Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, makin ngaji ki. Pon, nikah intermezzo nikah, intermezzo. Tenang ala benar takok. Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, Bapak Ibu hadirin seemul jaki Allah. Ada satu ungkapan yang dinyatakan oleh Al-Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik toman nadabu sagak dintoh. La yasluhul amru hadhil ummah illa bima qad saluha awwalaha. Urusan umat akhir zaman kak dintoh tak kira sukses
Urusan umat mangken kak dinto tak kira sae illa bima qad saluha awwalaha, kecuali menggunakan metode lama, semetode secara kak dintoh toman apek tadak kesukses zaman kona. Kalau umat di akhir zaman terus sukses, mun kaula ben ajunan terus saya, maka kotunin dah cara-cara kona, secara kona kak dintoh toman ngibedak kesuksesan zaman timin. Kati panapa orang lambak bisa sukses, kati panapa orang lambak bisa sae, maka mangken pakun kotu kalako. Mun lambak toman ngibedak sukses, pak mangken cara kak dintoh yang kuibi kaula ajunan, maka kaula ben ajunan kak dinto insyaallah bekal juga sukses akan dia cara kak dinto lambak ngiba kesuksesan zaman sebelumnya. Jelas? Maka tak pati paham lah aunggu gelu. Mak lelekas mare. Panapa contohnya senikah? Nikah karena berbicara pendidikan. Dari zaman ke zaman kak dinto ada pergeseran nilai hadirin. Manus sanika sajen kebudi, kak dinto sajen aube, leres. Tak geton, kanjeng Nabi lah kartoman adabu, khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa itu masaku. Summa ma yali, atau summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman itu zamanku, lalu zaman setelahku, lalu zaman setelahnya. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Sajan kabudi, jentak saya, sampai makin nih kan. Ini kalau beda hadis ya. Cuman kaula ben ajunan saten pun tenaan di usaha dan perjuangan untuk bisa pakun mempertahankan kelakuan-kelakuan bagus sebiring sepolam be kelako mak le mangken juga bisa ia malaki bi kaula ajunan. Mari nyereng kula ben ajunan mangken mending pentingan hadirin. Sepertama, orang sepolam be kak dintoh lakoh banyak tapi bektoh barokah. Zaman kona kalakuan kak dinto banyak tapi bektoh barokah. Bener. Tahun 1990 ben tahun 2002 ekor bekto kak dinto pakun 12 jam siang malam 12 jam. Keng lambak siang 12 jam ni ke usong banyak lambak ajunan ki laku nang kin nabu tenggeng si ada erek karena lambak padi tak pati osom. Bener. Tenggengan nang kin caca gelu. Mari sangat dinto sengudi na apoy kajunan nang kin nyare gelu. Terus sengudi apoy mon karo setengah jam kita odi. Cak serepo lambak. Tor kadang pane serepo apa ya tak odi abu to mangarbus kamu anak kapi. Zaman kona cekungan nang kin kilis, padina nang kin toto, aing nang kin angkok lambak. Bener. Aing nang kin angkok lambak buk tak mangken beda dokter sanyur. Mangken beda ustaz sibel lambak nang kin angkok lambak nih kak. Keng tore perhatikan hadirin. Sanaus lambak kalakuan kak dinto benya orang lambak bekto na barokah meskipun sibuk laku benya silaturahim entar dek kama jadi entar dek katretan acabis dek ka guru lambak ni ka bisa mangken ada kalakuan tenggeng tak usah nabu mangken karena ampun beda beras mangken apoy tak usah nyari kaju karena langsung bisa ngudi LPG. Mungkin abo kombo tak usah ke sungai karena aroma aing bedah, jeding bedah, bahkan mesin cuci andi tungidang. Mun lambak mesin cuci di mak cak ada apa-apa lambak. Cak lambak sandi odol karo keng rengki so kene cak mun se melarat ngiba areng ro etete pah yo so da iya. Bener. Sabun lambak ni ke sabun koceng gula lagi enga. Bedai uwing napa bedai bunter. Jalan ni ka untuk bawa kombo nak lampi sabun koceng dia. Untuk kolek sabun koceng, mari mandi oleh telur jam pakun lecen kolek roga. Engki kan? Cak lambak ki melas gula ban sampean. Pugba kombo nangkin ka songai lambak. Mandi cak lambak epor dapur dia tahun 90. Cak maki jeding tak andi kan. Tak mangken beda jeding. Mangkane lambak mun ki lakukan trep-tepan jadi ngromari biru.
Beni iya cet kemik imun malam. Tangki kan? Pada ban bengkalan kan? Cek lembek ni kapan malam pantai du ngaring laki ni kak sedia genti. Genti dari celot roh. Arapa? Deki malam kapan cukup mi tak kin kabudin Roma. Pan cukup mi, ningkong je dengan Roma. Kan dak lampu lembek. Si kanan nepuk genti, si kacer nyengkap sarung. Pah atuan koncong genti dua dia. Jarok norok kaki tak tahu. Tak betangki lembek kan? Sakor cek mun zaman kono cek make WC tade kak. Cek mun kek tabuk ningkong katalon doang. Kapan ningkongi cocok lalang di bawah. Oh kiri je lambek. Sabora mun mandi lambek ku mandi compo tak mangkin orang tak keluar mandi Roma. Cek mun lambek mandi ke sungai. Mun lambek mandi ke sumur. Bener kan? Mandi ke sumur ibu. Amu lagi di atas rolai buka silubar ban sarung. Pahe tekem. Ngandeng-ngandeng ah. Lain. Terus ntar ke sumur. Depak ke sumur nimbe adok bisa cek tanah ke situ ngenekem. Dia orang pacaran nak. Pahe pelkot je buka. Diteku Apple kot kabudi alhamdulillah dia ada tak padeng di budi pahingak tuyul dan bakyul roh. Lagi nak akhir bi lagi nak akhir ya. Ki melas lembok kak ki melas tangki. Ki melas alhamdulillah makin lagu makin dadang seborang lemi wangkepi makin jeding pada idem Roma WC andi tungideng malah makin benih WC ningkong WC toju lau ba makin. Yang mun bagian ko sepon aja make WC toju pakun ningkong. Ningkong deh tak metu mun toju congkon. Tore beli boleh ngaji boleh. Teti zaman lamba gak dinto kalakuan malarat orang nyik semi bekto ni kemi barokah hadirin. Saari ni kemi oleh reng sebereng lamba ni kak. Oleh entar karo mana macedi, oleh acabis kata demak kiai, oleh ngeleleng ke tatangke. Makin ada kelakuan, mi ada le-oleh nak guna sampean makin. Padahal pada 12 sejam, pak kumet bi ari makin. Bi WhatsApp bre. Apa? Haji ya kak, boleh tapah tegur bini kayaknya ani babnya. Gila muna kalampian nga ria ustad. Bulan ni kini nyugu kancanang kok ngarabi na kana. Coko cocok gila bi kerosine coko cuhula bulan kini. Mun pelekek bene bi tolang aja ceren ru. Tolanga napa sini kini lo? Kereng. Magini kini mun nyelet. Nah langkong kerosine. Jangan gelak kaki tak tahu. Makin aja mau tak masuk. Pelekek maksudnya guk. Yuk. Tore, tengah dia dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon. Tadi lambak kadin to kelakuan malarat nyiksa hadirin. Mipah reng sabareng lambek ni kau ni. Mipah bisa reng sabareng. Makin ada kelakuan. Mipah bekto sehari tade. Sekejap lah itu mau duhur. Sekejap lah itu mau asam. Sekejap lah itu mau bekto. Cek seminggu ni ke makin cek lekas hadirin. Gini bangki. Lah ternyata tadi gula teman bangki keterangan sana kak. Dalam kitab Abi Jamroh ada salah satu hadis. La taqumus sa'a, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yataqarubaz zaman, sampai zaman kak dinto berdekatan, zaman kak dinto dempet hadirin. Cak bari minggu makin la minggu pole, bari Jumat makin la Jumat pole. Kak dinto tanda na bekto cabut barokah na pakun 12 jam seminggu pakun petong ari. Mak lekas barokah na bekto bi Allah Subhanahu wa taala cabut apa napa? Karena zaman kak dinto makin igirik pasemak dek ke bekto se caki Allah. Iki kak dinto se anya mak ya.
Mun mambu kiamat tak bisa kak kula ben sampean, tak bisa. Cek kiamat kak dito bareng pasti. Keng cuman bi kanjing Nabi itu buaki, la taqumus sa'a hatta la yabqa may yaqulu Allah, Allah, Allah. Kiamat tidak akan terjadi selama di pordepor, selama di luk-kulu masih banyak orang yang mengagungkan kalimat Allah, menyebut nama Allah, pendidikan ki ibadah, adzikir ki banyak, solawatan ki bakun. Mun Allah bakun keluar dari lesan manusia, kiamat ka dinto panyorot pole sering ajunan Allah Subhanahu. Makanya ulama macam-macam cara dakwah nikah. Dan kula sering ngebala setiap acara pengajian. Matura nih ke 20 tahun yang lalu, Kak dinto som-osomna orkes buk. Bener kak? Tak Bengkalan, tak Sampang, tak Mekasan, tak Sumenep, rata-rata orkes. Bahkan ring Madura ini kalamba, mun tak nang ke orkes tak ikocain raja acara nak. Maki Bengkalan pada. Akhirnya pulang orkes kak itu sajian banyak. Kiai api datu, jangan ke orkes, orkes haram. Alhamdulillah sajian ramai senang ke orkes. Bener kan? Jangan ramai orkes sajian banyak hadirin. Apa? Cak mun orkes benih karo sing muda. Cak maki situ wa entar kak. Baru entar kompunya gendung bah ngocak ibu deh. Ada kok bawa. Ibu deh lo ngatela. Boralah. Bukan engki. Engki kan? Lagu keberak ke timur. Orkes eman keman. Akhirnya ulama dek remer ya. Epidatuin saja ramai orkes. Akhirnya ulama dakwah itu memang tidak harus dengan pidato kapi. Banyak cara dakwah sepenting bisa ngubah. Akhirnya ulama mengadakan musik tandingan hadirin. Akhirnya ulama mengadakan nasyid, mengadakan habsian, abada aki solawatan diiringi kalaban musik. Mulai dari Bengkalan sampai kotanya dinobatkan menjadi kota zikir dan solawat. Memasyarakatkan solawat, mensolawatkan masyarakat. Di Prakarsai Raden Ki Haji Fakhril As-Sekhol akhirnya cek solawatan tapi beda musik ke le masyarakat kapan solawat a musik sekali bek mulai repe ke orkes bek mulai nang ke musik seh hadran ika ya cek solawatan Allah Allah malana maulan siwa Allah kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah. Terus ke timur, Sampang, Mekasan, Sumenep, akhirnya hadraan ngangkui musik, nasyid ngangkui musik, habsian ngangkui musik. Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar. Ibu ngantuk pulang ke Arab. Yo, bahasa Indonesia lagu nak. Kuda mana? Kuda mana tuan tunggangi? Kuda putih di dalam kandang. Binar kapi. Janda mana? Janda mana tuan senangi? Janda putih, muka putih, lehernya hitam. Tapi nikah Bengkalan. Janda selok pada nikah janda Bengkalan sebeda imu anak tok bukle era celeng. Nikah Bengkalan mune por pada kak. Celeng kapi dia ada. Ada potena sekali. Udah kewayang mbak mulai nako. Ya, mun sing mbak janda elang ki mulai juga aku. Cek nantang mun ke Bengkalan ya. Pak mun Sumenep ngomong kerosin haram tak kira ada jibonde kasa. Geng mun Bengkalan cek pataberi ka. Sapore geng ngabode Bengkalan ni ka kiai tak biasa ada ji dua ka. 4 sih biasa. Langkung mun kerosin tak kira. Termasuk kelompok takwa kasa. Takok kasih tua. Mun Khalil Yasin teh tanggula tawakal bu. Takok kasih tua geng mabur wakal jana. Pengajian 2 ro kebelem pak malam tak mone deh ya. Berkat ro kebayaki kasih ngoda. Mulai karo masih tua tak curiga cek berkat cukup 4. Mi ke benda kan. Benas. Hari suruh mulai kada hari. Ada nih. Jauh ro mana nih. Panitia tak langkung nyeriki sepeda panitia.
Bahaya congoco je. Di mana di? Senyorono rok siapa gila saya ngomong. Kan. Apa? Kurang 15 menit. Hah? Dari mana? Sajam? Kaya apa tuh sajam? Buksi sajam, kurang 15 menit. Ayo. Sampai sopu. Mun sampai sopu jak nguncang kiai, nguncang desel baby. Maka sampai mau boleh kon beda solar tak kira mati aja. Tapi ada ngaki dai. Agak boleh suruh boleh buka kaki ada begitu. Suruh boleh tak boleh dia. Nah, Njago mari beri kelampi takut salah benar kan. Anam, cek benter dah beri kelampi ke ada peh cokoco. Ya mun ala ni kalau boleh tu kira. Ten aman kira sin aman. Lo ala benar haram tak ala benar. Takut kelampi benter tu kira. Sin aku nilbun boleh ku ibel sedih hati juga. Oh mungkin benar ben bahaya kelampi dekat iki. Iman bayiman pun menoleh kelampi dia. Ini termasuk baju kerajaan. Raja Gelu maksudnya. Jadi terima kasih kepada Siratul Islam yang telah memberi baju kebesaran dan telah memberi baju kerajaan kepada saya. Mudah-mudahan Allah yang membalas dunia akhirat. Iya mungkin enggak ada sebaru. Bon, wis. Ngaji boleh lagi. Detik. Ana palambek ni kebektomi barokah hadirin. Sementara mungkin gak ditobektomi elang barokah nah. Tung nikah. Nomor 2 tadi perhatikan. Zaman ko na obeng ni kasakuni. Orang andi pese banyak ni kalambek tak ada. Keng orang mun andi pese lambek ni keserak. Mungkin sehari bisa oleh 1 juta. King seapa keluar 1,5 juta. Jadi kentong 500 mungkin. Lambek bunten lambek. Lambek ni ke orang andi obeng ni ke malarat sandi jutaan kak. Nggih. King maki andi 10.000 30.000 mun karo 3 bulan takun obeng ni kak. Tapi enten odi. Tapi enten biasa ni kan. Enten tak kekurangan. Mana lambek ni kesehebat dumpit kak. Coba adina ada ya. Aja gila boleh kak ni. Tede, kau ni apa terana teh? Kuda tak. Bekan ki, sabor. Banyakan dak rusuh. Yang lambat kan, bekan tadi dumpit, mau makin kan dumpit deh. Keng pesena terampas, lambat tak dumpitan. Sebab deh. Malamun sepo lambat lakar lebih deseleret nak, lakar cekak idin nak. Ongguan bu. Keng lambat maki obeng sebab idin nak. Anglo pah kor ngalak, buk mon ngalak roh ngadeng kemudian Roma deh iya bah. Kan engki kan? Pun mungkin ya Allah benih pese saya sabar kak gula pakai pidato orang ya dak gula ni binian nak gula pidato oleh setengah anang bah nangis oi kalau pai je beda gula mah cak gelak dia deh kelompok sampian ya gula alhamdulillah je deh. Cik dengan tak nyari kan yang enggak gula. Ya masa gula bah pidato hadirin hadirat muslimin muslimat bah metem madai ku padang ku. Ya biasa hadirin hadirat. Molero gula alhamdulillah tetitang mata cek padang ada iya kok. Lambak makanya ba obeng gelanun makai sabak kanton nak. Lok bah kor ngala lambak buru reng lambak ni mun ngal habis sebu. Ngaleng ke budin Roma tak apa tahu. Bener. Cek lambat lakar keng dumpit, tandi dumpit cek ada zaman kona hadirin. Mungkin kita nyebut bese bah. Apa mau keluar bukan? Hahaha iko. Hari kaki saya kocak dia.
Beni tak oleh nyuswe ibenyang ngoreng topu we pukun nyuswe pu. Topu we de iya deh. Beni bang. Terus kadang ibu lagi anak bentuk topu era apa bu? Siapa sih ngabes sejak lah kerok le. Beni urusan tenyeng, saya ngabes juga beni mahrum bu. Malah dalam kitab fikih nikah perkara seharam itu yang ngalih nikah. Ma haruma nadhuruhu ittisalan haruma nadhuruhu infisalan. Ketika sampung haram itu yang ngalih maka apesa itu yang ngalih haram. Obung sampian nikah ketok pah tahu ka gula. Orang tak oning gula cuma ngatila obung. Haram tak oleh hadirin. Jelas saking berang aurat nikah. Obung sampian ketok pah tahu ka gula. Orang ka gula tak oning ngatila obung ketok. Haram. Karena kok idana ma haruma nadhuruhu ittisalan haruma nadhuruhu infisalan. Mun asampung haram jeling makila apesa pada haram jeling. Mari obung ketok lemah pian pahe kabin bi gula, tetibini gula kan halal magi obung. Obung gela saya ketok kesapakun haram bi gula jeling karena saya apesa dalam keadaan haram. Jadi saya halal karo saya andi obung, mun obung pakun haram. Saking dari berang aurat. Makanya tengate makin tengate hadirin. Tengate. Makin zaman ni kegilaan ni kayak pada orang cuman usahakan mak letak gula ben ajunan secelaka. Mak letak gula ben ajunan secoba. Mantar bi Allah. Mantar bi Allah iba selamat. Amin. Mantar bi Allah iba bercerah. Amin. Mun isoro bagus kapi tak bisa sejak lesena alam kak. Cek telur sapatarangan ibu desa samburukan. Engki kan? Tapi kan yang paling penting cek sak bisa beni gula ben sampian sesamburukan. Mun isoro becek kapi tak bisa cek lesena manusia. Tak bisa. Jangan Allah kebayi neraka, Allah kebayi swarga. Mun bagus kapi saya sentra ke neraka ruang. Kan engki. Setan pun tena banyakan bagus sini kele. Mun banyakan bagus dia juga udah ku. Saya tak bagus kasih pah tanurok kasih bagus pah selamat kia. Engki mencer tak tahu ni kan. Por depor ni. Terbi Allah pakuna saya, amin. Terbi Allah pakuna bagus, amin. Terbi Allah pakun istiqomah dalam kesayan, amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga kau lebih ajunan dalam keadaan saya bi Allah jaga. Dalam keadaan bagus kau lebih ajunan jaga. Amin. Pon, tadi boleh. Lambe laku banyak tapi bekto baro. Lambe obeng sakoni tapi obeng baro. Barokah. Makin obeng banyak, yang tak pangkiro moro tado orang tok padahal bisa banyak. Mak bisa. Seterakhir nomor telok. Lambe orang alim jidi tapi orang bener banyak. Mangken banyak orang pinter tapi orang tak bener banyak. Nika kan bekta balik nika kan. Lambe orang alim malarat lambe orang alim hadirin. Malarat sabora dan kula beni tahkir dan kula beni ngentengaki. Bahkan lambe sebanyak teti bujuk kasebeni orang alim terkadang beni. Makanya mana bujuk kan bek ni benian lambe kan. Pujuk batu ampar, pujuk celatong roh. Pujuk celatong. Iro aja ge celatong di gurun aja. Ge tadi pujuk celatong. Bodoh bun boroknya mana? Pujuk lanceng. Kita abini mate. Tadi pujuk lanceng. Bengkalan bunte murah beda pujuknya mana? Pujuk tokang. Lah kunukang ya hadirin mate tadi pujuk tok. Kulek yang bulan odik mangken. Cek saking odik lambe, make kulek tadi pujuk. Pujuk kene. Magi kene tak kur gera bu. Maksudnya sehat. Aji boleh juga kita ngoco jene. Kula ku mengonceng kula boleh tak langkung jek begintar nih kali. Talik e kampung kana acem bae mak lena. Tore. Kenapa mi bisa sini? Tore. Nika pasti beda si konslet hadirin, pasti beda si lopot nika. Lambe kelakuan banyak bektona serta. Lambe tunya didik tapi barokah. Lambe orang alim sekonik tapi tunya bener. Makin sebuah dikok. Tapi mak lain mak tak pada ampun. Apa-apa. Tadi perhatikan. Anak apa kapi? Perhatikan. Situng ternyata kuncinya. Situng ternyata juga benar. Karena makin kak dintoh orang antara sepadeng ben setak padeng kak dintoh lebih takut ke sepadeng. Antara ka Allah ben ka manusia makin banyak antodus ka manusia. Bener. Antara ka malaikat ben ke CCTV takuan ke CCTV makin dekat. Padahal
illa ladaihi raqibun wa atid. Kecuali manusia nikah beda raqib beda atid. Lakon apa saus tulis. Keng mun karo eka beda malaikat saja gepakun meleng. Coba beri bacaan. Toko ini diawasi CCTV. Aman tak hilangan kah? Keng mun eka beda raqib atid nyak letek banyak hilang itu kurang. Akhirnya sampai ngalanya letek kan. Bener. Mangken ni ka orang ka peraturan ben ka polisi takuan ka polisi nak. Padahal iku benar bahwasanya setiap kelakuan mubah kalau yang memerintahkan itu umara hukum wajib. Bagaimana hukum pakai helm? Helman ni ka perkara mubah. Keng mun perintah bi ulama, napa bi pemerintah teti wajib hukum hadirin. Dalillah tekun nang bab salat istisqa. Di salat istisqa ni ka jadi mun pah nyari ibarat masalah bagaimana hukum cari helm nih ka make muka kitab raja ngak napa tak kira bodoh nggih alladzina yattakhiduna al-hilma apa hilma helm dia ada nggih makanya satria ni ka ibadah bagaimana cara mencari ibarat bagaimana hukum memakai helm wajib apa napa karena setiap kelakuan mubah atau bersunnat mun perintah bi imam hukum mati wajib. Kamak kita apa? Tekun yang kitab fikih, tekun yang bayjuri, tekun yang kitab i'anatul talibin, buka bab salat istisqa. Ketika salat istisqa seorang pemerintah menyuruh kepada masyarakat, sampian apa sasunat gelut luare, apa sani kesunat keng mun semerintah imam teti wajib hadirin. Jelas? Pada benar helman ni kah? Kelakuan mubah. Otak cuma dianjurkan keng mun pemerintah semakon teti wajib jelas. Tapi makin karena helman ni kasi takut mun beda polisi, mun ada polisi jaluk takut. Selata helman guncing telok, lampu merah ki nerabos. Walan tak ngetelak polisi. Mari nyebrang, prit, minggir mas, minggir. Di kamar sambian, por depor pak. Sambian tak tahu sepedaan ki, tokang pak. Sambian tahu peraturan pakai sepeda, tahu. Sambian tahu kalau lampu merah gak boleh nerobos, tahu pak. Sampean tahu ini lampu merah? Tahu pak. Kok nerobos? Saya tidak tahu di sini ada bapak. Kan ni ke masalah nak guna ben sampean mangkin. Jadi mangkin gak dinto akhir zaman. Ana pemik lain ben lambak karena manusia gak dinto. Dek ke perkara goib gak dinto mangkin bek mulai elang hadirin. Mangkana kemarin gak dinto. InsyaAllah ajunan toman merengaki atau toman ningalin beda video. Seedilum video kak dinto menceritakan atau menayangkan tentang siksa kubur hadirin. Jadi di Eropa dan di Amerika melakukan penelitian mic nikah sensitif mikrospon atau mic sepaling sensitif nikah sabak ke dalam tanah. Setan agak dinto sekitar beda kuburan dari emik nika bisa direkam orang ilmu kubur seacereng hadirin. Nika diumumkan nika di Facebook, nika diumumkan di YouTube sampai makin montro orang sampean buka. Coba pembuktian siksa kubur sini kada. Otak beteku sampean suara jeritan orang yang sudah mati. Akhirnya dari emik kak dinto hadirin pah eke ding orang ilmu kubur seacereng. Allah seacereng sini kak. Cepon Kiai Haji Najih Maimun dan gula toman mireng sagak dintoh. Hati-hati, ini seakan-akan ada pendangkalan keimanan. Tengate cek kormokor parcaja nih seakan-akan keng maningke iman na orang por depor. Beh, mik maningke kan sajon bodoh bukti cek lum kubur gak dintoh amunyi. Berarti kan sajen jelas cek bodoh seksa kubur. Kilakar. Tapi seakan-akan kuda ben sampean parcajah dak keseksa kubur gara-gara emik beni marga hadis kanjing Nabi, beni marga dawuh Allah. Sehingga aku leku ketika beda perenggo, ip kudu beda bukti gelu mentro parcajah. Mun tak ada bukti bah tak parcajah. Tocu nah seakan-akan genteng, tapi esena bahaya. Pada bik nikah bahwa tak sudah jaga lakukan bagus nikah tocu nah bagus kak. Gula sering cerita. Ada sahabat Nabi Muhammadnya mana Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau nikah tak ningalen, tua, buta, ketibi. Situmbak to izin dak kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, dan kula nyon eti tak aba jeung ke masjid, aba jeung compok karena kula gak dinto buta, tua, ketibi. Kanjeng Nabi pah meriksanin. Hal sami'tan nida ya Abdullah, kakek ngiding aki adan ya. Mun adan masjid kakek ngiding.
Qala na'am. Ke masjid. Ke masjid Abdullah ibnu Umi Maktum ni ka adung ketan hadirin. Situng bekto i tengah jalan labu ka tung ketah keker orang labu deui na lokah. Mare na labu ni ka Ibnu Umi Maktum pen abajeng aku tak bede nonton di romana bede nonton kiba ke masjid. Mari abajeng bede nonton kiba ke romana. Lima bekto bede nonton menoloh. Akhirnya Ibnu Umi Maktum atanya, saya sampian nonton gula ni kami cek bagus. Gula mali setunya gula tak andi. King karena sampian nonton gula abajeng lima bekto gula mali sedua. Saya nyaman sampian di gula dua akina. Pah ngucak nonton ni ka. Tak usah dua aki dula. Engkau tak perlu dua nak kaki. Bemak sombong saya sampian. Engkau je iblis. Bah, mak beda iblis nonton ring abajeng. Masa iblis nonton gula abajeng lima bekto? Iya, kakek engak ya. Kakek diberi gara-gara tadi nonton kakek labu. Kakek selabu jo polan keng abajeng. Tu sana kakek bi Allah saparoh patada. Maka nabi kau tonton kakek keng takut labu boleh. Mun sampai labu boleh tu sana kakek ada sekali gemet. Paham? Nikah laku na bagus tapi tujuh na kelero hadirin. Pada bengki buruk bisa mendengar suara jeritan alam kubur. Pak bodoh saya video di alam jauh. Pas sampean percajo. Oh iya, saya kubur badah. Makanya jabut ulama hati-hati. Seakan-akan ini ada upaya pendangkalan keimanan dek ke perkara gaib. Sehingga kau leben ajunan. Saya yakin ada jabuna Allah. Saya yakin ada jabuna kanjeng Nabi. Waktu ibuk yaki geluh. Mun tak abuk teh. Pah tak iman dek ke jabuna Allah. Ben ke jabuna kanjeng Nabi. Padahal secara konsep kau leben ajunan tak perlu bukti ni kakak. Kan kanjeng Nabi ajabu min fitnatil qabri wa adzabi. Kau leben ajunan ampun iman ben ampun percaya. Tak perlu bukti karena keimanan kak dinto tak perlu bukti aki hadirin. Karena mun iman ni kak bukti aki tak terima iman sampian kak. Mun perkara gaib ni kak papadeng iman sampian tidak paratuna. Iman ni kak percaya ka se gaib. Mun gaib papadeng iman sampian tak faida. Anapa? Iman ni percaya ka perkara gaib. Mun padeng benih gaibnya mana? Jelas? Mangkana anapa orang ni kamun depak nyabe depak ken goro-goro mi iman tak terima, tore? Mun nyabe depak ken leer mi minta saporono terima, anapa? Karena debuna Allah wa antum hina idin tandurun. Karena mun nyabe depak ken leer sampean paningalih, swarga papadeng, neraka papadeng. Iman percaya tak faida kak. Se percaya ni kilo padeng, meka iman. Mun la padeng bah percaya, apa sih ki percaya je la padeng dia. Jelas? Makanya Fir'aun masuk Islam tolak kan? Tajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun nabang Nabi Musa takillam. Ketika takillam Fir'aun mati ya. Nyabe depakkeun goro-goro depakkeun leer. Wa antum hina idin tandurun. Padeng neraka nah. Pan neraka na padeng bah percaya Fir'aun. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Abu, kula percaya makin pangeran. Ternyata neraka bedongku. Percaya. Allah langsung jawab. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kasep ke beri demai kok. Diberi ke bodoh neraka bodoh swarga tak percaya mana padeng. Oh iya bodoh je kula percaya. Tak faida ka iman ni ka percaya ka perkara gaib tapi seada bu Allah seada bu Nabi bah percaya iman. Mun la padeng bani iman hadirin. Jelas? Paham? Dan nikah mangken guna ben sampean mangken kan nikah. Orang tengate tak aroma saja Allah ningali je malaikat aja ge. Ka gaib mak nikah ni mangken mulai tak ada manusia hadirin. Ki percayaan ke pesulap mira ben Gus Samsudin wa. Mun gaib mak kasang kres metu apoi percaya. Apa sampean? Cek dengan korek mangken bisa metu apoi. Kana man itu pete setru maki ku tak ngerenyeng juga. Keres metu apoi. Jadi kuda ben sampian mangkene ka elang ni kana ka ring lambuk kan yo kina mantep ta iki. Jadi ring lambuk ni ka aroma saite ngali Allah ongku.
Ketika iko boleh haram, ngestet yongku. Makin, bu, may Benggalan siya bang ngocak makin kamu nongko ke, ti nama ke haram lah haram kor latak rebengi tanang ibu. Enggi, cek makin sama orang. 2024 nanti akan ada money politik, bener? Kan banyak pil gue laku deh. Pil apa nyo? Kan beda pese kan? Coba tengah kirim kor dapur gue laku. Milih sekemak kakek kak? Milih selempu apa sekoros? Ya tak nuru acek jong nuru atekos. Maksud dah, ya tak nurut aseket nurut asatos. Bener. Boleh sih ngucap nurut kiai, kok ini nurut kiai, cuma bajang kiai. Pada jang kiai merah kok merah, pada jang kiai biru. Maksud dah teh, ya saya merah atosan, saya biru ketani. Situ nggak nyampit sekali. Tengah karena milih pemimpin je 5 tahun, mun salah 5 tahun, bakal rogi, cek dan badan. Waktu Malaysia bersih pemimpinnya. Bersih dak remah teh, bersih atena. Ya bener cong, tak korupsi. Bersih, ya beras jeban bersih. Tapi nikah Benggalan, tak langkong nikah Benggalan. Munduk huluk kan belum kur dapur. Maka, beliau boleh. La yasluhul amru hadhil ummah. Lebat 5 menit saja ampunan. Hah? Terus. Wala titi tukang parkir bo sampean. Oh iya lah. Kelampi kayak kok. Bahaya salah tak nurut abri nepas haki dinaknya. Ada gue lagi pikiran bikin kerosene pakai pinta boleh bikin boki lah. Tak langkong ke, kari bunga gue sing ajak pinta aki. Tiga lah pengen inna nikah mengkroni ke deki kini ngono boleh gue. Hah? Sip. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang yang lambak nikahan hadirin. Iman dan nikah. Kalau jadi pujuk nikahan dan nikah. Nikah semakin bek mulai elang nikah makin. Makanya makin Allah pakai cabut kapi. Sehingga lambak bek to barokah. Lambak tunya bi Allah ipa barokah. Lambak banyak ringkus fokus. Apa-apa. Ternyata nikah. Maka ada benar cepon Gusti Kanjeng Nabi. Ala fil jasadi mudghah fa idza saluha jasadu kulluh. Dalam badannya kepada sekumpul daging. Mun nek bagus sabadane kan ora bagus kabeh hadirin. Panapa? Setak padeng idem. Panapa artinya? Iman da Allah Subhanahu wa taala. Mun orang nikah iman saja kan, maka selain nikah bukan ora bagus. Dia makin sebab ana apa? Makin nikah orang bisa senikah. Ana penek mun lambak bisa bagus. Ternyata lambak nikah kala apa? Itu ora tahu haram ikalako. Bela iman nah yang kui. Lambek nih, cara ngaji seebag ada tata krama. Lambek nih, cara ngaji seebag ada ke kiai akhlak ben khidmah. Makin nih mulai tada hadirin. Makanya gelak cepon kerosin. Santri ini kan macam telok gi. Beda santri munduk. Terus mencangring Benggalan beda santri musengan. Tahun ini kantor pelan nyamai renggorengan. Napa nyaman kantor? Pada musengan dia. Ni padeng. Lah kan nyamai musengan iki. Oh, bukan. Mun mulai lemalem, mangkat lemalem gi laku mulai. Kasi cangring Benggalan musengan kan to napa? Pada. Engke kan beda santri ni ke beda musengan. Lambe santri musengan ni ke laku tak pleman mun tak teke asapuan dimin itu nama kiai. Mun tak teke ngangko aki ai ngakiai. Mangken santri musengan ni kemun mulai bedena pentol bensari mi ya deng nama kiai. Kan gitu jauh. Engki kan? Lambak mun beda santre masuk ke sekolahan, biar yang sepone ke beda. Pasrah aki beni matoro, pasrah aki kiai kasokan ajunan mun salah popo papotong korja pate. Kan sini kering lambak. Mun mangken bah beda santre itu kulbi kiai. De bak karo mana ring tuan bah ngocak jong. Keng tak tahu cek kaki jokong punya diwan cang mat tinggal kok. Mun lambak mun beda santri itu kol kiai, depak ke rumah atau toran. Santap boleh depak ke rumah kan.
tambah ai lambek keng kake tak entos. Mun entos tak kira tokol bi kiai. Mangken jak macam pah bede santre tokol bi kiai. Dua belek nah. Mun tak lapor lagi polisi, ngade ka temoran ka. Bener? Mak banyak idin nak dia. Wala apa bring bordepor ni. Menteri Allah ya selamat hadirin. Lambek kiai, andi sabu, andi kanitu, andi kodu, geger sing malem. Ibu budeg di santri ki laku ya toraki kak dinto kiai sabu na geger. Mangken sapore beni karo sabu, kiai andi ajem nyerem telora ilang deh. Mun telora ilang je beni karo kiai si posang, maki korbin aja mojo posang di jaga. Meta gini ngebondot. Kiai pahandi pau mangken haram pahingi bagi masako ke atas binagana. Kan saraan ben codut mun daya ya. Lebih codut kan njai kala punat tologi ngi bagi masako daya. Jadi kelompong de pahong ke kata selasi ong ke patak silebaran ka. Asarungan lebur dan garandeng di atas. Pau nah. Pramila gak dinto. Aboli boleh kedubul Imam Malik, la yasluhul amru hadhil ummah illa bima qad saluha awwalaha. Mun urusan umat mangken terus saya. Tende pabodi kacara-cara lambek. Dek remah lambek mik sukses, mik sae, mik lambek bisa bagus. Pulang lambek iman na koko. Mak bisa koko iman na ilmu na manfaat. Mik manfaat ilmu na. Kakiai dua saya berkada. Pertama akhlak. Nomor dua khidmah. Dua ni kemangken tak ada hadirin. Siapa orang? Cek lambek ni kegelenun tak langkong. Lambek ni ka sepedaan engkal bede kiai turun di sepeda, tonton sepeda engkal lah. Mangken bede kiai sepedaan, santri di laut sepedaan. Didit tega. Kiai ni kelakson. Bede. Wah, mi banyak kiai dina deh kak. Ngebat tung kok digilek si bini ya. Mun selake banyak tung gele rumah kok. Memiliki menteri Allah jaga, menteri Allah berselamat amin. Yang mun dua ni kayak boleh boleh, akhlak boleh boleh, khidmah boleh boleh, napa boleh ilmu santri ni kebanyak. Didi insyaallah manfaat, didi insyaallah barokah. Amin. Nikah kan masalah nak nikah. Makanya mun mangken gak terus saya boleh. Dua ni kena kin angkui. Akhlak kutu terapagi boleh. Jaga boleh ke kiai hadirin. Nomor dua khidmah. Cek karo maka ada ajar tapi maka ada ngabdi ke kiai. Mun lambek ni kan ngabdi hadirin. Cek lambek ni ka orang bini arbu ilmu, arbu barokah. Mun mangken bah bersantri anak ko tu kiai. Boleh sampai narik eko ocah bireng duana. Cong kebele ke kiai. Nak kaki bini ben lako nak karo pengaji dak saya kok. Bede kan? Banyak kabeh dina kak. Toko poca-poca mbak mulai nak kok nukina. Mohon maaf apabila ada kesamaan nama, karakter dan sifat hanya kebetulan, tidak ada kesengajaan. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jangan kemana-mana. Karena saya juga tidak akan kemana-mana setelah pariwara berikut ini. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Korang, ayo mun korang. Pernah beda janda pirang bek nganggur dina. Macam gila ada ngulin tak kok kabin tu kok ake dek. Nah? Nyanyi. Aji ya kak. Pairu aja kiamat, cek penceramah suruh nyanyi. Kalau memang betul kamu cinta saya, sudah tentu aku rela menerima. Asal jangan dimain-main, asal jangan dibohong-bohong. Demi Tuhan saya berjanji. Tadi kuntilanak nyanyi nih. Jadi
Ada pemulai lagi ada. Dua pun kaki jatuh tuan pada mulai kan lama. Pon, sapora sampai agak tikal khud masofa wadak makadar jak kejang buang kuspa pon tu tegi kak. Boleh sing ngocak cek nguncung holil boleh ada gedakeun jua. Sapora para sepo bunikin agedak keng mun tak pesan tak sampian ngideh. Jadi benih agedak bunikin orang ngajar karena gue demen pahapi datu begini. Ore gue demen sampian ngadin toning akhir zaman. Banyak perkara sebetulnya kelako karena Allah Subhanahu wa taala ajabu bahwa manusia yang akhir zaman kak dinto bukan lau hadirin. Para mina kak dinto kau udah benadunan cok sampai hati kak dinto Allah. Hei, ibun budi banyak nyempit bau. Jadi siapa orang benih keng benih gedak benih nak keng mak le binar kan ki. Mulai binar mayu mulai. Kamu mulai ingat to kamu tempat kabinin datang ke saya entar ya. Hah? Korang boleh bu. Jami pacek pada bentang bini dak remah kaki bu. Iberi korang. Anang siapa je deh. On, sekali itu bisa pada pak. Sana usam biaga aja. Samu ke saya pada pak bisa ingin kangen. Bentuk tilan-tilan kebagusan. Potra-potra kaula ajunan sebagai lembaga pendidikan kak dintu sehingga ilmu nasi kualiti ilmu semanfaat barokah. Amin Allahumma amin. Nyuun sabarah setelah batas epon mana bi beda bener asli fadl dari Allah, mana bi beda salah asli omber dari keindahan ben kebutuhan pribadi. Nyuun sabarah ben nyuun pelersaki. Burung beo, burung gagak, burung merpati, burung cendrawasih. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.